Oh, kita pagtapakin naman sabi pada Putri Kayangan Group. Yeah. Dari sandakan ya. Okay, kamalo pa na yung pagsulat ng mga nutuan. Sige. Nice action. Nah. Kamu tidak lari karena tunduk lelato-lato kamu itu. Buksay. Oi. Ate ya. Yana. Speaker itu yang ade, jangan kau duduk di speaker loh. Ade, speaker yang jangan kau duduk. Lain bunyi dia.
Nadayak, nadayak, nadayak. Ang bayatod. Bugsay. Takad ko papanjyon tanam sa panjang jaon. Bira! Karsuan tasal. Takad ko. Lo, mapali. Karsuan taranga sal pagkwalimidas. Bugsay. Murah-murahan niya. Sarian, misan ikaw na maulog ni speaker na mo, ayaw raya nga. Paling katang display sa speaker yaon. Bira! Main ko,
Aroy! Ay, kung magpalo kayo, makalawang sound. Buksay!